Pinaka senjata nyomyo COVID-19. Susuma titiang aturang menjara penyetar acara Antogala sana kepece rinsikiang titiang Sedorong titiang matur-atur Lungrayang titiang ngaturang puja pangastawa Om Swastiastu. Sani kusumaan titiang Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kupetambahan. Sani kusumaan titiang Bapak lan Ibu Guru lan staf pegawai SMA Negeri 1 Kupetambahan. Sani kusumaan titiang majeng ring tim panduringse pecatokan mapidarta rainane mangkin. Talar semeton pemilihan pecatokan lan sawitar sisia sarang sami sani teresna sin titiang. Puja santi ayu bagia aturan titiang majering ide sanyang widiwasa. Riantukan sangkaning pasuecan sinasuci ide iraga sarang sami presiden kenak rahayu yadiasen kewentenan jagat sekali mangkin wenten kaberbahan sangkaning penyungkan virus sane kuasanin virus corona utawi COVID-19. Ide dane sinarang sami sane wangyang titiang mausang indi kawentenan jagate mangkin akeh sampun sami miar siang taler ngantenang indik napi punika COVID-19 lan asa puniki pangrepdan virus puniki ring sekancan kauripan iraga sami ring orti-orti sane kawada ring sarana utawi media elektronik lan ring media sesuratan utawi cetak akeh sampun kaortiang indik akudang-kudang jatma kenisungkan memehan ngamesin padang sakaning virus puniki. Nanging ngiring iraga sami sampunang banget mikayunin indik akudang jatma samun padang sangkaning virus puniki. Sane patut mangkin iraga pikayunin lantur lasanayang inggih punika napi sane sampun dados pamuos utawi imbauan saking guru wisesa indik tata titi iraga ngemargiang kauripan utawi mapira laksana mandunenten keni penyungkan COVID puniki. Yenes kari titia sane presiden ngadohang iraga saking virus puniki wantah eleng. Malipisan titiang nugesang wantah eleng. Nika mawinan titiang rigit papengan galai puniki mata yang pidarte sane nyangga murde eleng pinaka senjata nyomya COVID-19. Pandor-pandor reksa sane kusumaan titiang talar idedane sane wangian titiang idedane sarang sami menawi kanton eleng rin sastra suci iraga agama Hindu wenten kebaos catur guru napi punika inggih pater pisan wenten guru rupake guru pengajian guru wisesa lan guru swediaya napi kepai ketan catur guru eleng lan COVID-19 punika inggih yen titiang mikayunin niku wenten aros oros ipun napi punika inggih mangkin titiang jegi mawasam iraga sareng sami uning virus COVID-19 ngansan raina ngansan ngelimbak sani sungkan sani kerawat ring gena-gena karantina atau ngakehang riantukan sapuniki guru wisesa utawi pemerintah iraga utamanya ring Bali sampun ngemargiang makudang-kudang cara sane kemargiang mandai iraga sareng sami ring Bali selamat saking penyungkan puniki. Pawarah-warah sane kanton makin ketah lan patut kemargiang inggih punika kebaos 3M. M pertama mencuci tangan utawi ngwajikin tangan nganggen sabun lan toya sane membah. M sane kaping kalih memakai utawi nganggen masker yen rumah sesungkan utawi kala medal saking perumahan. M sane kaping 3 mengatur jarak utawi nenten nampak saning semeton sane lianan rikala mababaosan malinggih taler rikala wenten ring genah sane rame. Cara-cara punika sampun kasobiahang serahina-rahina mangda iraga sareng sami tetap eling nyaga kesehatan. Sakewanten mangkin sareng sami menawi ngantenang utawi ngaksi ring marga. Kari akeh sane nenten nganutin pangeling-eling utawi pewarah-warah saking guru wisesa.
Niki mawinan titiang kadah jagi maosang ngiring margiang napi sani dados pengeling-eling saking guru wisesa punika. Idedane sane wangiang titiang mawali titiang maosang ring catur guru sane wenten papat papahnyane punika. Wantah kekalih sane jagi wiarcaya titiang inggih punika guru wisesa lan guru swadaya rikala ngarepin meseh sane maya punika inggih punika COVID-19. Nanging boya jami walen guru rupaka lan guru pengajian. Duaning sane kawricayang punika abjagat. Nika wantah wewidangan. Guru wisesa ring skala lan guru swadaya ring skala. Sekadi sane sampun kabawasang titiang saking guru wisesa sampun makeh indik pangeleng-eling utawi pawarah-warah majeng ring para warga sami mangda nglanayang 3M punika. Tatujane mangda iraga selamat saking gering ageng puniki. Nanging mangkin karimakeh sane nenten nganutin indik pangeling-eling saking guru wisesa. Makeh sane nenten nganggon naskar, makeh sane kantun saneng mapupul-pupul, nenten atur jarak, nenten ngwajikang tangan rikala busan mambil-ambilan nika mawinan. Ngakehang sane keni penyungkan puniki. Yeneng nenten iraga sane eling sire jagi mutus panglimbak utawi rantai virus puniki. Diastun guru wisesa ngican makeh makudang-kudang pakeling. Yeneng iraga nenten eling ring raga jaginya geraga pastikan nenten darat-darat sane keni sungkan COVID-19 puniki. Diastun nenten presiden ngicalang virus punika paling tan iraga presiden nyomya gering punika mangda dados gering biasa sekadi gering influenza utawi sungkan pilek sekadi biasa. Inggih, yeneng sampun eling ring sekanjan pakeling saking guru wisesa ngiring mangken lanturang eling ring guru swadaya ide sanyang widiwasa. Nika guru pinih utama duaning ide sane makarya, nuenang lan sane patut nglebur jagat. Sekadi sane kebawa sering bagawan kita, heni sergah dasa putus, titiang ambil akidik terjemahnyane inggih punika. Akulah sumber segala penciptaan, segala sesuatu di dunia ini terjadi dan bergerak karenaku. Kira langkung segadi punika. Titiang talar ide dane pastika serada lan bakti ring ide sanyang widiwasa. Sami sane wentan ring jagat, wantah ide sane wenang. Saking becik lan kaon, iwang kalawang patut wantah ide sane wenang. Sangkaneng ide sane wenang, wentan lan ical ring jagate talar ide sane nyepet siku-siku. Nika mawinan ngiring sareng sami sampunang rarat-rarat ngaturang bakti ring ide sanyang widiwasa. Duaning ide sane meraga sangsangkan paraning dumadi. Panureksa sane mustikayang titiang lan ide dane sane sih tresnayan titiang. Titiang jagi nyuk tetang napi daging ke bawah titiang. Sane patot iraga sarasami margiang mangda nenten keni gering virus COVID-19 nenten lian wantah eling. Malipisan titiang nugasang wantah eling. Eling ring sekanjan pangeling-eling saking guru wisesa sane nuntunang iraga mangda nenten keni penyungkan virus COVID-19 punika melarapan antuk ngelaksana yang 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan mengatur utawi menjaga jarak, sane pinih utama eling ring guru swadaya duaning ide sanyang widiwasa maprabawa utpeti, stiti, lan pralina. Ngiring sarahina-rahina ngaturang bakti susema lan kerahayuan raga suang-suang lan kerahayuan jagat mangda gering ageng COVID-19 gelis somya utawi ical ring sakayang-kayang urip. Panureksa sane mustikayang titiang lan idedane sane sih terusnayan titiang wonta asa punika daging pidarta titiang. Mogi-mogi napi sane titiang baosang wewenten pikah ipun menewati wenten basa-basi itu utawi atur titiang sane nenten manut ring arse idedane sareng sami. Titiang nenten kemadundas gengrena pengampura. Puputang titiang
untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.